أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. توبا مissiribah جماعة ببلا جلهم فو الحمد لله كركلا يلا شريفين من باكا على كربونا أمبوفو كرم قبلا جلهم فو لا ملك لا بلا جلي anga dobe katra awma ame doyin awfe ala kambe sawama ala ka hamra ko no ya rabbi ala ka shuni kana di amma ya rabbi ala ka heraw dale anye kan kisi kantanga ya rabbi hal sambe naflawla wala na temene nan kuma na rakatul fajr ka ale ye selimiye abeke wati mina ani kirim non dolombe ala muqaddima al-izziya kono harsa nafla selu de beka kontene bi wal handa bi buli aywa o chokle seli damadoka al muqaddima al izziya kono ako faslun ne franfansiya salatu duha wul hasili mustahabbatun alek kanunendo me kanumino mustahabu do me mustahabu yakagele do ni komi mustahabu fana be ñoŋe ba feminun kannundo salame tasro fana ka gelen ka teme ñoŋa ina fo sunna geleman be sunna fegeman be bo mustahabu fana geleman be mustahabu do be man gele ko sobe bo wul hasili ale kannundo me ay wasalame kangi hakilto ala wul hasili fasamantiya chaman be ala ambe hadisa kelenta dron ala kira sallallahu alaihi wasallama ako silame dugu jeko ta saraga be kolu tuguda bila saraga be o bela jelenga yae me ako ni wulha arakan flasili saraga nyine mi fe kile kono no nyine be isun fonka iko luke ko wulha arakan fla be o bela jelen wodatugo kuma nin koro de kaira ka fo wul hasili fasamanti ya bari bala Abu Hurairah radhiyallahu anhu alefana ko alakira litri alakira yi anyamarni fendo ye kwa tulu abedume oluka fo saya wul hasili sembe ola ma wul hasili akan ni mo min siraki hakilto ala wulha abeseli wati jumeni nafla seli dayelena ni kile bora ka korta sanfe doni o kuma nafla siri dabile o yi wul hasili wati damine katab la fo zawalla na'am ni o ye kile ka yele ka wa ka kile awa chamanche ma silfanare wati be dunimiye na'am o kuma arakan jollo ako wa aktharuha wul hason chama samanu rak'atin o arakan shigi ma arakan shegi amana cha chugo akanata me sheginga adoma uyi arakan fly a chamancherota uyi arakan woro donc adoma arakan fla a chamancherota arakan woro a chama uyi arakan shegi na'am mahari mana arakan fla sili akan ni uri nogarima na'am ni siraka do faroka kan wa okuma do ba fo amba me wa fo konni mami wul hasili damine aywa ko itse ka blable do be asili to yo koso ya koni ya damine doro ko itse ka blable amba fo kuma la surunyala na flashitei ka fo na flammi koni ya damine akeli be kika wajibi ka dumiaka aywa otei mingo ni miseka fo feminti ka wajibi selimi ka wajibite walima bato ni wajibite ka ni dona kono I dona minare ori dafali ka wajibi wala kalangela obo kono fo komi nafla seliti ka wajibi me ni dona nafla sela ka damine okuma ka fo mba dabla ayibo dafari sanja ko ya ori kama doko ni yira tugu ka cinye kibasara ni sumente ika wajibi ni dona la ka damine okuma dafali be kika wajibi iyere suna yere ma wajibi te dafalente iyere ya daba kama ka sun barajini sun
okuma dafali ye ika wajibi ka fona yin jamba hati ga wote beble okuma ko ka dalu ala ko wala tubtulu a'malakum ala yara ko au kana ka barace okuma batu minti ka wajibi ni donala a dafali ka wajibi me korota ka fa ko ka dume aka kude obeke wajibi de anote kelenye anote kelenye ma batu shite ka fo ko ni yake shinye kele walma ni bito ka ke ka fo kuma dongo do ka ke obeke wajibi ayi woten nafilala oye farda me oye feminu ye dinala olu donindo farda silu sungolo sunu o na nyogono donc ni ibe wul hasili ni sera ka dume aka odi kai parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallama ko bara min kadi ala ka tame bara belajilenka ko odi adi wa muhawa in qalla bara min dumelendo odi kadi ala ko har na dogaira odi folindo feni bara nyumando ni ya damine ika dafa ika dume aka odi kadi ala har na dogaira o kadi ala katime ka chaman ke mati dume na yasro mo misa dongoro ebe wulu hasiri arakan flafla dongodo ni darra gelende tabla wode kadi ala katime ka fo boyita sili min do mi mana courage so rebe arakan shegin sili ni arakan shegin sili bi wulu halabe kle sabake walma kle nani walma dogon kele reita sili ma min be asili dongodo arakan flade ori tayin kadi ala katime arakan shegin ga kuma ode folindo me ka fo ni ya damine kitse ka dabla ayi wote sawabai bara nyuma ni ya damine ika dume aka ode kad alai me korota ka fo ko a dume libe ke wajibi de donc ambe o fo o rofo ambal mawi mo be to ka anyin ngalike do yere be bawul hasili kama odi koso ibe wul hasili ni sera ka dume aka akai ewa ni masaka dume aka ni ye domi soro okay don do am seka ke adamina be geleyma me ni iye doni yaraka ni rama seli farte funi wala kuma ni domi fana yi degunelo aba ibse ka tuy bashi foite ola junubu tila foite la na'am wa tahiyatul masjidi ni misri fana foli o kannindo misiri foli o kannindo ni itara misiri la wati la na fla selibe daga wati mina ma selji be ila seli shartu dafayendo ila o kuma yani ka sigi ibe arakan flasili ko kannindo wa hiya ko misiri foli na fla rak'atani wa arakan flai qabla an yajlisa yani akasigi wa kitu ka sigi ka suri man na flensili ni darrata akonindo ni dona doro ibe arakan flensili kam sirifu ala ka sodo meni mami na ka sigi o ya banewa wala me biseka wuli ka silide ako wala tafutu men arakan flain de fatu bil julusi ni sigile e dona misirla inina na ka sigi ni hakli jigina ala doro nasro nafla be daga awati la ibe wuli ka arakan flainzili kafin sigira ka ban wote asili bali ya famu walima e dona misir labo isengenen ko do vraiment kafin dona dorongas na ka sili ko mi mo ko la halati kala video kuma ibse ka doni sigi illa fi mana bowati mi be wuri ka sili ya famu abse ka base mo do be tama bolu digu tasoro ni wi har doni tama be senge bo kafin dona misir la doro kasna ka sili abse ka ke abe gelema ibse ka doni sigi ni lafiya bora ibe wuli ka asili o be bse ka ke ka fon sigira ko ndoro wote asili bali na'am mokuma ni mo mi ndona misir la ni iye farda sidi farda yi mbe a placita ko mi seljuru kumbe ela i dona misir la boni seljuru dum be la itse kan na placili mokuma ye seljuru insara kuma be tahiyatul masjid o ba placita na'am ni dona misir la fara tara soro be ka sili ko may be rakata ibe sili foli silin to ibe do jaman no fe ka farta silinke na'am wa qiyam ramadan ani sungolo fana joli o fana no yi sungolo naflay a fana kannindo
sungolo nafla qiyamu ramadan ibe nafla seli shufe o bela jilen to ko qiyamu ramadana la dala namba fama ko tarawihu sungolo nafla ibe nafla seli safu temenen ko fe o bede to ko sungolo joli abe fo bede ma ko sungolo nafla o fana kanno okuma wa huwa 23 rak'atan ako o ya arakan muga ani arkan sabah bi shafi'i kafara shafi'i ka wal watri ani witri okuma bayra ka fo nafla o ya arakan muganye arakan muga okuma salamu ko ta ni arakan flasili ibe salamu alaikum fo ibe wuli masalamu ko ta akanga be oma watri ni shafi mana faraka o ya arakan sabayi abe kan buwan sabah bo sungolo nafla min fleniye ala kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam ala kira majjate kerengelen fo ka fo ko ke sungolo nafla uti ala kira ko ni amba aishatu nyingale yale ala kira kumbe arakan juli sil shufe nafla la ako ala kira sallallahu alaihi wasallam sungolo tew ala kira mateme arakanta ani sabaka yaye donc arakanta ani saba kuma ala kira kumbe seli minge sungolo tew akunte temeoka me ajolu kungaja ajolu kungaja kuma niye donba wira diga ijtihadatu ye o kama do kumba seli ala kan bisaba ani woro yaye do kumba seli fo arakan bisaba ani woro do ya seli arakan muga ani saba ina fo kitabu tigi fori awa fleko fo do ko yere ko arakanta parce que kadaka ala kira kumbe min seli ni shafini watir fada arakanta an saba ma do fana kote ina fo ladala aywa salame fancama ko nimbo odiseli odi kacha aw yere be odika arakanta o naflay nan kala wati minambi soroka shafi watri aywa faraka avec arakanta an saba ya famu maka fo ala kira de koni hake nga seli ayi odi na was-salatu anis-seli fana kannindo qabla zuhri ka ko seli fana nye wa ba'dahu anis-seli fana kofe yani ka seli fana seli kan nafla seli akannindo ha dogma yara kan flay seli fana selen ko fe kan nafla seli o fana kannindo ha dogma yara kan flay wa qabla al-asri anil lazara ka kon lazara nye yani ka lazara seli ika arakan flasili ya dogma o kannindo mel lazara ko fe naflati ni lazara seli dro nafla seli datukula nafla seli be kon fokata fitri seli na'am wa ba'da al-maghribi ani fitri ko fe nafla seli kannindo fitri ko fe ko ni kijija iko ni sara kijija ko nafla chaya doni o kai ale fana nafla kan kosoba fitri selen ko fe me yani ka fitri seli kleb binen ko fe kleb bina me fitri maseli folo hal bi maliki madhabi la nafla seli konendo me madhabi dawla ulu bake madhabi dawla ni kleb bina yanu ka fitri selu ben nafla seli po me maliki koni maliki ka dalu ya ka kene me ni mami ya ka ken nate alman maliki madhabi la ben madhabi rabbina abin madhabi wina bika barake ni udi katui menabi maliki ga madhabi kan sa ibsaka atambihu amsaka ke atadole na'am an kon ga tasirala har ni klebina madama ni fitri maseli folo nafla seli konelo fitri mana selle wati mina sa nafla seli bedale na'am wal isha'i ani aywa safu fana kofe nafla seli kanelo safu nyawo safu kofe nafla seli kanelo na'am walaysa fi dhalika tahdid ma ko dante ulare ka fonni araka hake ay utay ya fam araka hake tala bal abla yusalli ma abi fendi seli tayassara lahu non ghayrama araka hake mi manan nugayi akira flaywa akira naniwa akira worewa akira shegewa nimi nugayrema ibori seli wa akala refana bo na ya suro klifen naflo ibo kalangundo
menasro shufela do ibo kalan bange o kannelo nafila minu be seli kile fe ibo kalan gundo wa minu be seli shufe ibo kalan bange o kannelo mo be alhamdu soran kala sora mi mana noya ko kala na ibe soran kala ka fara fatiha kana fi bage fardala chugumina ako wasajratu tilawati qur'ana kalam fana sujudu o fana kannelo na o fana kannelo yoro do be no ba fa ko sajadatul qur'an wal o ba ko sajadatu tilawa qur'ana kalam sujudu bo do ko sunna do ko mustahabu do aflabe folendo madhabi ra konala do ko kannelo do ko sunna do na lil qari kalambaye wa qasid al-istima'i anil la malik keren baga ere min be ka qur'ana kala min be ka qur'ana kala ni sera sujudi yoroma ibe sujudi nke na ya suro siri shartu dafale be ila min fana sigira ibe ka qur'ana lame isigira qur'ana lame yere de kama o kuma fana be asujudi ke fana be asujudi ke nasro sili shartu dafale me ila ben na yasro mo mi masi lamel kama kuma ko nimbe nyon kere fe do be bara do la ningon baka qur'ana kalana o kuma lamel kelan ayo min be qur'ana kala ba kere fe asudi ma yin ife wal ma nasri be kala me exemple kashati de la ngai be kala me kashati de la wal ma son mi ka telefona o lu côté sujudité ola o kuma sujudi ko kelen doro ibi tenturu isudu le wafu Allahu akbar o kuma ibe do se go fa kono na jibi subhanallah fo na jibi do ke yul tala fa ne wafu Allahu akbar abana haramu kabbari taala salamu bila taala ni sira sujudi roma doro ibi tenda duguma ibiru tala ba fu Allahu akbar me bi nyi koran falama ibn shukran falama yulto la bafu Allahu akbar abana salamun bila taala fu taala okuma anyi abi kuma nyanyi nga sharti jume mbala qur'ana kalamba ibseka sujudi ke nasro sharti jume dafaleno ko in kana al qari'u erami min kon be ka qur'ana kala eta sharti te dori akasro alimamiya sharti dafalemela come akasro bon amse ka fo akasro ibse kasili kwa har na yasro almamiya sharti dafalata akasro ibse kasili we bi nisbati mu'min ka qur'ana kala erembe ka qur'ana kala akasro billahi alamna ibse kasili o koroju menya kake wati nafila sili daga lendo wati mina akasro fana fini minu bila fini ngaseni seliji kasro ila ma kasro billahi alamna ibse kasili o kera chesa o kera musu sawa o kuma be suidinge fini sinman bila seliji bila ibinyi shi koron fala ma akasro fana wati milon nafila sili bidaga o kuma kalangala kera chesa wa akera musu sawa ibe suidike bo sisa emimbe ka lame anko kafara ni sharti inka kuma sharti woro fana be no dafara kalangala la emimbe ka lame ibse ka suidike no sharti min masoro ibe suidike o yejume ya ko in kana al qari'u wala kuma damna la ko wa qasid al istima'i anil lamil keren baga ko fana be sujudi in kana al qari'u ni kalankela kera salihan nyabayi lil imamati al mamiyai o koron na ya sura bisaka al mami akoro odi min be ka qur'ana kala na ya sura abisaka ke al mami ma yende anyinen do el lamel bafe ika sudi ke anove kafara sharti ko folo nunga ako bi an kana ina fo kalankela ka ke zakaran chei o kuma nasro musududu nasro min be ka qur'ana kala musudu har nasro e sigilendo lamel le kama nasro awa musudu o kuma na yasro musoni aywa selji bala fini minun bala luka seni na flasili watido o kuma muso yira de be suidike alere be ka qur'ana kala le alere be suidinke me emi be ka lame eta ka nofe
parce que musu sika ke cika almami balighan akasro balighi fanado na yasro demsendo ni shartu dafalano alayra la ni sujudi shartu dafalano alayra la ale de be sujudi nke e mimbe ka lame etake nasro demsendo mutawaddian akasro fana selji bi ala mimbe ka qur'ana kala akasro selji bi horela benasro selji te ala alex kake wa e mimbe ka lame fana har nasro selji bi ala alex kake nasro ale mimbe ka qur'ana kala selji te alayra la nale sera sudi roma let sikake wa emimbe ka lame har na asro silji bela ifanat sikake na'am ghayra qasidina kasro kiran nimbate isma'an nasi mughawla melila husuna qira'atihi aka kalanya lela aka suro fana mimbe ka qur'ana kala aka qur'ana kalan kunte yirairanci ai namba fa makoriya arabu kana ateka qur'ana kala mugo na fo e karsa kankati de ateka qur'ana kala fenyinin kama ore riyawi na ya sura be ka qur'ana kala fenyinin de kama walma mugo na fo karsa dursileno walma mugo na fo karsa aywa ka qur'ana kala kankadi o na nyogono na ya sura ke kunyi udi riyawo anyibe o tamashena komi mate ma duzukondo me a tamashem se kado na nyi o famu ya ka kalana o kuma har nasro e min sigira qur'ana lamel le kama ete suyidin ga no fe ni somina ka fa ka qur'ana kalan kunyi odi na o kuma sharti mimbe ala ni niyoye binisbati lil qari mugham yarabe ga qur'ana kala o ka sujudi sharti o yedro sili sharti akasura yarabe chugo mina abseka sili o koroy jimenyi abe wati mina nafila sili wati do fini minum bala luka seni seljibe ala bo sisa ni emimbe ka lame o sharti nyinne be e fana fe kafara ample ka minum fossa aka suro kalankala emse ka ke almami no tsika kedro ella melkelati suirika no fe aka suro fana isigila lamel yire de kama lamel yire de kama na'am okuma sisa na ya soro seljite mo mina dum okuma ibe ite sudinga ibe sudintoy ibe sudintoy kuma iba yoro kalante kateme ibe sudintoy na'am ma na ya soro aywa bo suye lazara kofe na flaseli kondo me niye qur'ana kala na flaseli kofe e lazara kofe suyidi bisa ke madama katra clip blinyama pasi hari wori koso nafla seli kono no me aywa nafla mimbeke ni sabube ala ubeka ubiseka seli katra klinye blinyama ina fo janaza seli we nafla de me nafla mino sabude do o kama lebseka seli hari lazara kofe madama ni klinye ma blinya o kuma korona kalan suyidi fana bete afana me ko min nafila sille ni lazara silla afana be seka ke ni klinye blie na sa o kuma ali sudi seka ke blie na'am o kuma na ya soro mogomi ibe ka qur'ana kala ibe ka yoro min kala sujudi yorodo ya famu su yorodo idume ka tak a yoro takaseginde o kuma ni sudi ke shin folo la doro abana ina fo ibe ka durusi de misali ala ibe ka durusi o kuma ika kalango folo ni sera yoro ma ibe ka suidi ke ibe suidi ke me ni itemana yoro kandro ma shin flana ni shin sabana fo kata klasa ite suidi ke ble ka fo kalango ika suidi ke de gumbe wala iba ke shin kilandro abana na'am o kuma qur'ana kalan sujudi abeke har na sujudi sille kono har na ya soro ibe sille kono o kama don ba ko a konen do ika sujudi yoro kala awa silla do kote ka konido parce que ibena awa sili chugo yelema yayi meni mo mi yakala ne sujudi yoro kala silla
na ya soro yoro mina kalam be bangi o kuma bana parce que aga chala mo cham aywa mo ka tilin godo ni sudi yoro kala ni be ka kala nga bangi minu be korona ko kala ma uluba do bon sisa na ya soro be ka kala ngundo de sa ni sera yoro ma kiba bangi yesu yoro kala sel kono ni sera sudi yoro ma o kuma iba yoro bangi yala sa mo na don ka fo imanyina iflega sudi minge seli sudi tere korona kala sudi do kodo mana sudi ke ibe wuli misro ka continue aywa nikaseli naam hati fo gesella ok manya nyinga sudi yoro jollo korona kona ni yoro jumendo ako wa'idatu sajadati sudi yoro jate allati sudi yoro minu yusjaru laha nisjudi beke aye qur'ana la 11 sajdatan sujudu ta ani keleno sujudu yorotta ani kele almami maliki yodeta ako wahiya ma adallati oye sujudu yoro minum be qur'ana la na bora yoro mimbe fi najmi suratu najmi kono wasjudu lillahi akada wa'budu suratul najmi la banyafa alman maliki te sudi moyrota ani suratul inshiqaq no idha as-samaa'u shaqat wa idha qira'a al-qur'anu la yasjuduna alman maliki moyrofanata ani wal qalam ani suratu al-qalam no nun wal qalam sujudi romi fana beno alman maliki mota والثانية الحج أن سورة الحج أيوا سجدي رفلا بينو المام مالكي كلينتا فلوينتا فلاناي المام مالكي موتا وكما سجدي رمنو بي قرآن لا بلا جلي تا أن دورو دي من ناني بينو المام مالكي مباركي نوي كاداك حدثا منو نانا أيوا دون بوي نيوغن فون يالا ما مالكي تا أن كلينتا ناني alma maliki mota me dobe sujudi ka bela jeli atan durbe naam o kuma ibnu arafa aliye a yoron nun foka surunya folo o be suratul a'raf labana suratul a'raf aya laban rede a soran rede laban yoro o yisudi rode ani suratul ra'd bil ghudwi wal asali o yoro sura mi metu yusuf sorana ani suratul nahli wa yu'maruna wa sabanai ani subhanallazi asri no suratul isra'i wa khushu'an wa yoro wa naninai ani maryama sorana wa bukiyan wa sudire suratul hajjila akada ma yasha'u wa yorona suratul furqanina wa nufuran yulun flanai al-azim suratul namlila rabbul arshil azim wa shegina suratul sajda la yastakbiruna wa yakununa suratul sadi wa kharra raki'an wa anaba wa yatanai bo doko aw husna ma'abin me wa anaba de donelo wa yatanai bo suratul fusilat aywa in kuntum iyyahu ta'buduna ya witan kilenai bo doko la yasamuna kabsu dike me ta'buduna de donelo ko sube mo ofe man yorota ani kele alman malki be sudike ni yorodi yoronani malki mauta kuma be Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka fam jumandi nina belaji dema alaka ndeme alaka hamina ko ngoya alaka shinikina di annawma اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل كن فتن بانجي صلاة الضحى والحنسل له مستحبة أقن دني وأكثرها أهو قبي 8 ركعات كن أركن سيجي أهو اللغني أركن هلي أنا عنده كن أركن تمي وتحية المسجد أرو مسرين قانتان له كن قانا قانون دني وهي ركعتان أركن هلاني كنا
قبل أن يجلس كتا قطعون ولا تفوت ما أن تفاتني مثلا قنتندن تفاتني بالجلوس تتاغينا وقيام رمضان صنص سكن فلاكين قانوندني وهو 23 ركعة كن التامبيل أركان السك بالشفع والوتر نانكه شفع وترنا والصلاة أرسل قانوندني قبل الظهر صلاة نانكانه النافلة نصلي صلاة نانكانه كين قانوندني وبعده أرسل نانبله وقبل العصر أرو العصر نانكانه وبعد المغرب أرو هترون صلي حله والعشاء أرسعه وليس تحديد ما تقيم ننتا في ذلك كندي قيم بانته ننتي كارغا حقيا هم بل ورا يصلي ما أو هون سلني تيسر له كنغني هواده وسجدة التلاوة أرو قرآن قرآن سجدي كنغا قانون تاني هونو تسونا يني للقارئ قرآن أناندا وقاصد الاستماع أرو ترنكان دين قرقرين دانا هم يغن أو تاقان مغانا تاغنا قرآن ترنكا إن كان القارئ قرآن قرآن كي غنانيا صالحا أسرغني للإمامة الماما عنده بمعنى جناغ رونينا المامية كمورني بأن كان الذكر قواغا يعني يغوي بالغيا أيوة متودعا وسلجي يميا غير قاصدنا ما يقرقرنا رغا هتي اسماع الناس سرمون ندنا حسن قراءته أقران وين سرنا أناني عندك من القرآن قرأت دوكوين داوي وعدة السجرات السجود نقنكو جاتي التي سجود نقنكو بينو يسجر لها يغو سجود نيانا كندا 11 سجرة سجود نقنو تمي 40 وهي ما عدا التي كينيني سجود نقنو بينو القرآن ري هم بغيتي نقو بغيتي في النجم هم بغو سورة النجم ري والما وهي ما كينيني هونا عدا التي كينيني هون تنايا في النجم كينغو سورة النجم ري سورة النجم سجدها كنت قنتال مالك ما كنت والانشقاق أرو إذا السماء انشقت نقوب يقونه مالك ما كنت والقلم أرو النون والقلم هم يقوكندي وثانية الحج أرو سورة الحج سجد نقوه اللندي كن كنا غاتيغنا بواري أكتون تقتم أرباني سجد نقوه كسوكا متين التمرو كرواي المام مالك من نغتوتو كنا التمرو أكتين تمرو بانا كنا كنيوتو أرنا فموسرين كنورا سوكا من تنغا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.